Привет! Сегодня мы с друзьями подготовили видео для вас на тему скороговорки. Слово «скороговорка» составлено из основ двух слов – «скоро» и «говорить». Скороговорка – жанр устного народного творчества. Это шутка, забава, игра, в ней много похожих по звучанию слов. Скороговорки развивают речевой аппарат и делают его более совершенным и подвижным. Түркмен тіліне мыңа ялыңытмашылар дейят, ve бүгінгі видеода herkім өз тіліне яда өз білген тілінен бір ялыңытмач айдар. Ну что, поехали? Папукару, папукареште, папучине, папукарите, папукаресе, дар папукарясану, пате, папукари, папучине, папукарите, папукару, ликаре, папукареште, папучине, папукарите. 四是是，四是四是不是是四，是四不是四是，是四是四。 Ve birader buraya bak başı belli, burma bıyıklı bastı bacak bayan ver belli. Bizim Bedri Bey pirinci birinci bostu Bey dizip Bursa pazarına indi. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, how many peppers did Peter Piper pick? Alliteration. Tres tristes tigres como el trigo en el trigal. Шел грек через реку, сунул грек руку в грек рак цап. Çağırın çekirden çekip kaçak çağır çatmadan çekip çıktı. Dostlar eğer şu video görünümde yaran olsa bize like basmayı ve komentar yazmayı unutmayın. Thanks for watching. Bye!